ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 9 ꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯊꯦꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯛꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯥꯡ 9 ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦल ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯂꯩꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯤꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯁꯤ UN ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2024ꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯏꯟ ꯋꯨꯃꯦꯟ accelerate progress haibani women invest in money you want to go wakhalo idea obi adagi infrastructure obi money obi anything invest obiro aduga akoi progress accelerate tawr se haibani progress di chakhotpa phagatpa mamam changhin basi hena yangselasi haibani aduna haibadi nupi gi society da country ma da state ma da yum ma da school da college nupi gi rules yam chawe aduna akoi di nupi nupa ba haining dem akoi di mi ha dum tu ogi khalam ne akoi ji discrimination ma akoi di sum leiba akoi gi manipur su whole india se akoi ji practical society hai na nupa na dominate tar ko chat pa society ni ada feminist ha ba kangum le moina hai si di noi si di loin ba nupi na nupa na dominate tawre moina hai law book ta india gi constitution india gi law mayam su book ta men dominated law ni haigal ni mo haigal philosophy adu su dum nakalam sum le rangoni ko अदाइन थमजरी दी नुपी सिंगसे डिस्क्रिमिनेशन से पोक हौरे नुपी डिस्क्रिमिनेशन पोक तंगाइ हौरे याम नुंगाइ तिको से ताबदा नुपी से डिस्क्रिमिनेट तौबिबसे हंदने यंगबिबसे पोक तंगाइ हौरे अदुदि इंडिया दा लो मा सेक्स डिटरमिनेशन लो सेमिस नुपी मसासी ममागे मबुमुंग द लेरिंगाइ दगी नुपी द नुपा रा टेस्ट तौथ्वे अल्ट्रासाउंड नु तौरगा अदु नुपी ओरगदि एबॉर्शन तौथ्वे लोयनि वारि बदुदा पोक तंगाइ दगी नुपी सी अंगांग से नुपा पामे चांग से मी सिंगसिना नुपी सी पोक तंगाइ दगी अनबोर्न mama ge mabuk mun lai ngai degi adum any medical kanu tawra moisi adum mapana thokpa ngam dana lotion bire sima niyong ni nupi ji asuki mati discriminate tawrisi nupi por bu pambi da ba pam su ayam le dun wari ni ayam na tawisi di india ge state ai paning de punjab haryana swaina khar hele adigi manipur su khadum tom do male aduna nupi ge sex ratio si huji yam khener ban sex ratio di 1000 male da nupi ga oye si mani india da nupi na yam lap tawba na tra nupi 1000 sex ratio da kai de si kaino khatani mizoram ga kerala ga loire kerala di nupi hele mizoram na nupi nupa yam nei mizoram ga kerala khatani sex ratio india da kai de atai si di sex ratio kai ra ne akoi gi science ki biology gi moina pi da sex ratio pi di adudagi helaga di sex determination si laire na moina presume tawi adugi formula da pala kanda india da sex determination tawraga female pesticide tawre haji akoina proof tawu yai aduna sex ratio da kai thari ji an afaba nati na ko nature di nupa nupi si samana na nupa su nupi su masing mana pijaram bane nature gi kanu da ado akoina thugai bire ade mathang da nupi pokla ga su imung khara da akoina yengbada magi macha nupa ne lu tawgi posim ure ko like tambada hai option law ne karam ba ngang doctor tamanji ge hai ka o kanu na boy nu taman gro aduga leidna ko nupi macha aduna tamhalu nu mana dum jare line tamjani kai bomba smai ton discrimination sangom bitak bu discriminate taw hai nupa macha khai pithe ba pitak te gai taw amaina imung du discrimination taw bi adegi di magi nupa du na su mai nupi bu discriminate taw nupi hai ba ta da gumba ko man hai ga law ko gumba amaina taw masi sum de na ko adegi de mu hai nupi sina mu halora kana mu magi macha nupa khai tu na mamu la kan da su mu
फजर तौबीदब अमाय तो नुपी की लाइफ से अवाबन थल्लब लाइफ ने तौबदब इंडिया अमसु मणिपुर आइसिदी नुपी सिदी अखोई फिलोसफी दि याम वांगिने को इंडिया सि भारत माता हाइनि मणिपुर सि मणिपुर इमा हाइनि अदगी दुग्रा माता माता ngakta ni ne khoi si natro lai si nupi na ayam lai ne maru ba department ni nupi loi pai ne mi war gi kari gi gari accident gi gari gi si duga mata na pai ni na ko paisa nung sai si lakshmi hai da na lakshmi ima na pai ni paisa gi finance si natra maru ba de gi leibak art si nupi na pai ni prithvi mata hai si adu nupi na loina pai ba department se ko adu tawbo da real da thi nupi sing si yamna mongman ta tawbi da adu da te lo mayama domestic violence prevention tawna ba lo mayum da violence tawbo gi natra adagi di khujikti live in relation haidana amasu thole marriage tawda ga su leimina ga de madu ko recognize tawga da bani hana yaure aduna the empowerment nupi the power is ahum ni ko un high economy da mp handaki women empowerment sida economy da nupi si masana paisa tanjaba maji self independent self reliance oidragadi nupai makhar leibe sang sang wange aduna haidungti nang nupa da paisa ni ragadi nang du mi domination makhar da leini dana ko ana self reliance and economically mas independent oinaba high empowerment economy dam oiba social empowerment society da nupi bu koigi khurau thangaliba chatlebi mayam loi lokthokpi ba ko asima yawi da amana political empowerment adu da ne khon 33% reservation in parliament assembly ga hareje political empowerment yaw da kai da ni assembly da nupi khoi ani kha na tromani ahum nupi ahum ka kai 60 mi humbu phamba manipur legislative assembly da nupi ahum ka tani parliament da chu sa mani amaina dum ana nupi gi representation ji wakalan nam changi participation ji aduna madum bam changi akhoi 60 assembly leisi ai khamada nupi naga at least minimum 20 gum gi leiba sumam changi aduna adi lepai ba nupi du somu nupa lepa yadra kan de lepak potong hek tawba pradhan ga tawri siba member ga tawri sijo adu nataba masana aisu lepke na khanba adu khanba te yaro dina ko akhoi society nga sai jabado holistic approach sam changi mas school da su hujga sai bi do mana school da nupi masa si discriminate tawba even school da ozana bukta natra physical assault tawbi ku pot ba ama khoi na thengne masidi akhoi da khan ga da bani nupi amasu nupa ai isone pirak pani masi semdok pa yaba nate aduna respect to the women akhoi gi fundamental duty yaujabani Indian constitution gi fundamental duty trama thole constitution India gi article 51A da part 4A haisia adu da yaujabani renounce derogatory to the woman and nupi the derogatory tawbase akhoi thadok khadabani na si this duty of all the citizens of India ni aduna akhoi nupi respect to bai se society respect to bo chamana and nupi respect to godabani mas school da yum de hautare school lai kai de toktar school da su nupi jin discriminate to boya dugi da makta beti bachao beti parao kan scheme yam leidna ko madu ma phajin activate toktar nupi singi magi toilet to ngana thamba nupi masa singi phom thokpa leidna ko hak mayam do phangan bam changi right to education act to yaujabani adagi demu college da su nupi sing bokon discriminate to boya dre hek lakna be room ipteaching ko ipteaching di nupi da nang phajai ni kan haibugumba leidna ko ade option no wahi ga sinaga lakna base masi yada this is sexual harassment ko masi ko office da no studio da dumai to nang case tha ya ne ko adu leibele to khangde office khuding gi sexual harassment gi selabam leidau ne no gi kaino gi su new tv gi su selam lega dau ne nupi employment am yawi na ko moi de anything sexual remark oi ba any wahi ma hai matam da this includes sexual harassment ne adu du complaint taw na ba khoi yumsi leje yumsi gi sexual harassment committee lei ba khoi ko ai department su le amai tawdana office khudingi masi compulsory ne Visakha against state of Rajasthan year 1997 Supreme Court 3011 haiba case da ko Supreme Court law thar kharbani this is compulsory Visakha case yawbane ba loi thamdawni adu Visakha ki hojikti sexual harassment ek lerabani aduna masi mayam je khangadabani aduna any jaga da nupi se khoi luna tawbanate mogi right ne se khoi khan nupi luna tawin khan luna tawbanate they also human being samani dana equality before law adagi nupi nupa ga chamane dignified life ma hingadabani si human right ki principle ne adu yaw to society du chakholoiba basan da nupi du kaino tawraga ma bu phajana hairaga action da tawbi da kem kan de na ko action ga idea ga chamana satpi gadawani ana UN gi hujiki do invest in women and accelerate progress hai adugi potu ne school da su college da su loi tawgodabani aduna aina loisilakda hiding se akhoi mas UN gi kaino ni wafam ni koin tatan hai kai ngaka da mas message sam oina ba think globally ek locally khan made nang prithvi America gi wa khan bi think globally aduga ek locally nang leiba jaga do adu action tawgodawni
nupi da spai taw ni world international day tawre nga sikak tawra hayeng no ala kaw ka kana de aduna akhoi lei loi ba jaga do nupi respect to ba honor to ba si change ba adu da ne ba sakhot pai lak to si adu na ta ga di sakhot pai si art meaning leite